mangando ita. Ya faluha ami wa ebwa dede zo aya ya ita Yesu Kiriso, ba fa omasi lo walangi ama, ba fa abusa gehihania ni amonio. Ya Tuhu. Sitobali dane-dane wa omloda masitobali angerenuada sitefaudu bamigu feledua mawa si felezara 2023 tehale morebazura Sara Tesalonika fazalima ngawasara irugi zi felezara da ubaso bami fonodomo babambabania babaginetenia ada balemoguna khemila surah khemi hadiah ia ya ami ira talifusa ya ami saai zangila sibai hule wa asozanaga bazibongi simana wa asombawa zo aya ada dania nalawa saai dania no atula no ahono avena dania i omzumaga i khamo iraf atekiko hula simane fa'ahake hula bazang nabina batebai molo ira baya ami ira talifusa batenga siso bazo gemi-gemi fa'ikhama ami bawa ada hula zanaga ono haga sa ami fefu ono zima tenga bazibongi soita batenga bazo gemi-gemi babai mere-mere ita simane tano bee ada ena sinomau so ita sile mabu-mabu simeresa babazibongi mere basimabu ada babazibongi mabu baya ita meno bazima ita bai mabu-mabu ita tao baru gereba famati ada ba ereba famasi bata otakula dakula ande fanetena famorifi tenga sababa matere fenu kheda ihno gei italo walangi ha baba nenda famorifi bakhazo aya ya ita Yesu Kiriso sinomate salahida ena auri ita faukhania abania he sinomauso ba he sinomoro ande fauma mi farou dede na bumi ba fauma mi tolo na bumi simane follow mi sa ai goi irugi da mangando eta he amalo walangi ma sokhe banwa siawa awdano ba sinia ma afifu no mabaso daro malimo ba ito na dede ma fodondongo hadisi tobali si dede ba daro malimo ande dama ande gehehani amoni samukai fangirangirama ena tarumalima sitobali ia bawa orima basitobali fangabole baba matima baba nero lala ulidano ade gasa-gasa wekolima bagulidano ande tua Yesu mabukai dedema baba nema ia he dekhema dama fondodomo ya Tuhu. Ira ama ira ina ni omasi bakhazo aya tasuno bataana sawagele khulwalangi meno iroroge ita irugi iadae le sifari ia babanolo baba bondoroge ya ita irugi maghe ane sitobali temigu khada maghe ane ya ia da trinitatis elohania lo walangi sisamusatelu ia da lo walangi ama lo walangi ono ba lo walangi eheha sanura sura ade sinenge Yesu faulo bambanua de Salonika ia da hewisa ita baba maro tede zino panwa Yesu baba maana ya ira baba maloi fe aso zo aya ya ita Yesu Kiriso si 2 kali magulidano ande badaru mali ande moko nage ta anyerenusi ya ita banwa zo aya muamah khaita bani faema waulo bambanua de Salonika ia da hewisa gailalada baba maro tede zino banwania
wa maana ya ira bawe aso Yesu ana. Anda ubezi tobali tui ni temu ni khada. Ia dao faano. Ia itan hasamati. Ena asu khada wa maana tudu pamamati. Balem mendua mana. Baba malo tudu niha. Baba maloi fe aso Yesu Keriso. Si 2 kali bagulidani. Menoge yaita ane no tobali ono haga. Bago talua zo gemi-gemi. Melesani labawa bainoto. Na mangabuli ia kheda eroza musana. Anda ira talifusa ni omasi o bakhazoaya. Ia siterou de ita. Basa bele baba malua. Ia dao famati anda. Fa omasi ba fanetena. Ba fangurifi si otarai Yesu Keriso. Imane tuho. Fama mi farou dede na omi babo maloi fe aso zoaya. Sara melesanila bawa ba inetu we aso zoaya. Bangawa si Sara ofeta telu. Taila badaer ira ama ira ina ifangilama si baita. Ba ifaro gay dededa faulo. Hebisa bawe asozo aya yaita Yesu Keriso simenua bagulidani. Walesanila bawa ba inete we asumiaan. Anda gay badarumali ane ifangilama si baidededa ena tahonoga ita atau tahonaga ita baba maano tededa baba maano ya ita. Ia maidolaga heda Faulo hebisa we asozo ayaado. Ia da hule we aso zanaga baziboni. Sila mudanadona. Simanaga ita banwazo aya basamati. Hebisa ita baba malua. Baba maana tsededa. Ena lete ala dozi samati ado. Bade Yesu nano iruki inatu. Na mangawuli kheda zo aya yaita ero zamusana ita. So baga medolari kheda imane henaga bayo fatua le moteo. Ena otenga simane ira alave sidalima ita simate fanu baba monaga we aso wa malua atau bazamalua falewa irege tore ira batibai lah kama gino tu anda berembelekera fama ana ya ira si managai banwa Yesu sila mamalemalu tak tetena ena baba matida baba maana baba matida baba maloi fe asozo aya anda si menua ena leteki kowa auri dozi samati baka Yesu ba ena geletore furi ita baba monaga samati khanyado. Andai da amai da ina ni omasi o bakhazo aya. Ifaro si baidedeta. Ibe khada gamedola bada. Ia da ono hebisa bawe aso Yesu we minia bagulidana ano. I amai dolaga da alawe sanabina. Hebisa da alawe sanabina. Ira ama ira ina ni omasi o bakhazo aya. Na tahu ga tafai di bangawua si telu badaena. Ma bangawua si telu nalawa sa dania no atula no ahon awena dania I ozumaga I kama ira fa atekiko. Hula simane fa afeke hula bazanabina batibai molo ira. Ibe isbai duma khota. Ba ifangirama si beita faulo. Tengah haba manua Tesalonika ifaema. Kheda ofeta mane malkhane yaita samati baka Yesu Keriso. Ena so kheda wa maana tededa babong baloi fe asunia si 2 kali bagulidano. 2 imane tu homege fauma mi farou de nagumi babong baloi fe asozo aya. 2 metenga onos do gemi-gemi ita
no ono haga. Na tau ga tafagi banga buas efa o vetawalu. Ibe esa khada banga bele faulo. Waya ita samati ke Yesu Kristo ano. Tenga sa ay ono zo gemi-gemi ita. No ono haga ita ba ke Yesu Kristo. Sino mama ana baba mati. Ibe khada banga ngilama. Ena abai arera ita babe merecede bahad babu maloi fe aso zoaya bagulidano ane. Ifarosi bai dadu dagui ena sukhda ba abele babanganda. Si mana Yesu memang ia mangada khenamani abade tegara ena tola te fatalu ia khenia nasimako ane. Ba ibe goi gorisania ba khenda ni fahania imane. Bai mi fere fale itore ami fananaiga. Elohania iratani fuso di omasi o bakhazwaya. Me fangane ande banok bali fangabe ba fangabele ba mati. Khada ya ita sitobali rebada masitobali gereba fa omasida baba malua ya iya baba muada sero maagha. Hadia daira mairaina ena atasanda ba auri sila aitu ena atola tasanda da kula fa auri sila aitu anda ifarus bai da faulo bahwasanya yaita ande tenga saai ono zo gemi-gemi no ono haga ita anda hebisa buan rano haga nono haga ira mairaina ni omasi obakhazo aya iya da ono sokhania wa mati, sokhania wa omasi, ba sokhania wa nadana faurifi si otarai Yesu Kristo. Sitel imanetu homege forma mi faro de na bumi pagumbaloi fe aso zoaya. Ter metenga sama terhuku Yesu Kristo no solohe faurifi. Na tafagi bangabua sisiwa ofeta ngabua si felezana ifatuna-tuna khada badana ma iyo makha khada faulo wa Yesu Kristo ana tenga samatere fenu baniha samati no sitobali solohe faurifi iya ada wa ite hemate iya barefa ena abaite kiku dozi samati khania. Anda ya ita banwa zoaya ya bai sokhda wa atage baba nuno turia rafa Yesu Kristo ano lemeno manu ena sowa ano gele khda baba marot denya fef ena sokhra gai bama ano todo baba mati irege na mangabuli Yesus si dua kali baguli dano ane tola gai te fatakula ira ya ia da fa auri sila itu anda sitelo ngabala ane irama iraina ni omasi o bakhazoaya ya megeda onasara mela sangila bawa bainoto be asozoaya basi dua metenga ono so gemi-gemi itano ono haga basi telu metenga sama terhuku Yesu Kristo no solohe faurifi anda badaro malilo walangi ane ifangilama ba ifaroda da faulo ena sokhda mama ana tadada baba mati baba modago fe aso Yesu Kristo si dua kali bakhda ero zamusana bame bawa bainat lesangi la fe aso aya ana bairo nama bazorogo anda faktual sokina takda ero zamusana data fa ana ita baba ngande babu-abuan hasamati baba malua fa omasi bala tera-tera baba natuna faurifi bah Yesu Kristo. Irugi dao manganda ita. Sau hagalau amal walangima taromaliu sino mabaso pasino mangirenusi bazima he ade. Badama ande he ya ufufu abule ia bawa urima ia sitobali ia bawa urima basi tobali lalama baba nurlala ulidana ade baba maana ya aga fatwa le mangabuli si dua kali bakulidana ade
Baya si tiro tadagi na aga. Baba mayaga balitera-tera baba nuturu lala na bema. Ena gaitola la senda ba aure sila itu ada basi otarai na uga. Sao hagalo amal walagima. Bade mo Yesu mangadaga. Baka gehehan amunio. Ya Tuhan.